سورة النور أم بنا ولني آية بيسبا أني شيقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بكارثو هجريا بكلي أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع ثاني من هجرة سانكالونانينا بيسوينيو فلاناي ميلاد النصارى كجاتي با فلاني مغاني كلي سانكالو تاني كلينا بيسويني وولون فلاناي ambe bako jikoroni gorofula masjidi salamu kono dresu ambe tawsirika aya minni ala ko fi buyuti ajina Allahu an turfa kana bila liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Bunkasiru ko fi buyuti ajina Allahu an turfa ka mikro inclan chugo may fi buyuti ajina Allahu an turfa ay amara Allahu ta'ala bi ta'abudiha wa tathhiriha min ad-danas. So munu ni ala ya nyamariya anku shene ya kabon nogoma واللغو لأقوال ولأفوال أني كما لنقلون بار لنقلون التي لا تليق فيها كما لنقلون منوني بار لنقلون منونو من كم شريكنا. وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها. أكو حديثة شامن دينانا مشيرو جوليكا أنيكا مشيرو ku uhormatanga wa tawkhiriha ani kubonya wa tati'ibiha wa tabqiriha ani kam mishiru ka wusulan kula ni ka kajajalan kula ko chaman nana wala hadisa wala wa zalika lahu mahallun mufaradun yuzkaru fihi. akum min mishiru ka bonya anu ka sariyaw ani adabu munun kaka ko ya damana wala handa de yoro dola. wa qad katabtu fi zalika jujuan ala hiddati walillahi alhamdu wal minna. bunkasiru ko ale yere kitabu do dila oka ko tanu be ala ni fonan shiriya aye kitabu do dila oka hadisa munun na misiru fasamanti ala me ko abu do foya ako bu do foya ni ala sunna ودوي مونيه أكو أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجد يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. عثمان بن عفان كو تشيدن كو كسين نما باكا كوني مغمي مشيري جو على ni be ala jati nyininaye ko ala fana be sojo ye abo misiri nyogona sojo ye arjanna kono. misiri joli fasamanta do fule ni mo minye misiri jo ala ye me ka fo ka faraka ni be ala jati nyininaye
ko ala be so joye arjanna kono ala ba nyogona joye arjanna kono ni hadisa folo ya. Wa qala al-Bukhari qala Umar ibn abni lin-nas ma yukinnuhum min al-matari. ko Umar ibn Khattab ko Bukhari nati ko Umar ibn Khattab ko yem mishiru dila hada madawnye mumbu kishi kabo sanji madro. Wa iyyaka an tuhammiran aw tusaffira fatina nas. ko Umar ko bawma akana mishiru akanu bile ube akanu ke kominere mugulama nabe hada madawu fitina parce que wudu tilela kamisiru ko masiri choya dola sebo to masoma. Wani Burairata anna rajulan ansada fil masjid anana Burairata fana bolo ko cedo ko adella ka baitu donkili da misiri kono bun kasiri fuleka misiri sarayaw de fo hadisa wala ku tele kata folo misiri joli fasamanta yofo fulanna Umaru ka ashirula ka misiru masiri chogoya dola foni hada maden do ni kono ibe sogola ka sallila fuleli bolo ni musiri masiri lendo balili kera oka Umaru ka ashirula misiru kana masiri chogoya dola fara hari ni mo dona nube salli kono nube sogola ka fitina ni lajeliye o abena munashisa kam musiri ko donkili da yoroe faqala manda ko cide nye mo doye ansada fil masjid ansada kore munye aka fendo de tununa anana misiri la ko nyini faqala manda ila jamal al ahmar ako jonye nyame bile nka nyame bile atununa jonye nyame bile ye. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ما قام لا وجريتا على كناتو نيباسرو على كناتو نيبيكا نيامسرو إنما بنيت المساجد لما بنيت له مشيرو دلالنا وجورا فندو كما وجورا من كما مانا سالي جكرو قرانا كلا مشيري ما جو كوي بنا فين تنونينا كونو akana ala kana to ikani ka nyame soro kido nyen ninke ka tigi jabi donc ni hadisa fana ya iranna ko misiru te fentunu ne nyini roye ni fentunu na mogola kana misiru kono ni tunu na jonyaye ube ka fo misiru mikro la misiru madila okama fentunu ne nyini rote misiriye donc ba ye nyon soso hada maden tunu nendo kidon kon na folo ma feunde ube bagaw ulu kana nyini misiri kono ne minye hada madende tununa ube delfitini do de tununa anka fo misiri mikro la ni ewa ninde masina tununa ni mogo minyaye ko abe chogodi don ko kanyo soso baka do ko hada maden tunune sentala ko bagaw ni na folo ma few ko chiden kuma no de ka me ko ni hada maden tuno be se ka fo misiri la me masaila nyira la lejina daima li buhu silme wal iftai ulu ko tanke ciden ko fentunu nende kananyini misiri la ko hada ma do na folo ma feo ko bede bo hadisa kono lejina daima yode jabi akera hada ma denya akera fi mo fenye ciden ko fentunu nende kananyini misiri la dro ko fentunu nembe de bo kono wa nabi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala karisa min abi hurairah ma kamina ciden ma kisiri nema baka ko إذا أرأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ناي مغوية أبي فيرك سني فيرك مشري لا وبي أبا فيك فندو فير مغوما مشري كنو فقولوا لا ربها الله تجارتك أيا فواتيجي إبيكا سني فير منا على كناتو نيبه تونو سرالا وكان نينفو أتيجي وإذا أرأيتم من ينصر دالة في المسجد فقولوا لا أردها الله عليك نايم مغوية أبي فين تنو نيني مشيري كونو أيا فاتيجي على كنايكا تنو فين ساقي كنايما دونك نونون يايرا مشيري تساني فيري يروي مشيري تفين تنو نيني يروي وديات عمر بن الخطاب تيللا hari mogo munun bena misiri kono no be nyina o ka few na misiri kono na la
umaru ye bondo de dila misiri kenemena la fentununen bebeta bilaye ni mogo min nana ibeta ayo yoro ilaje ni ka fentununen ye afule me ate dilo misiri la fentununen betumbeta nyini misiri dade la kenema umaru ye sode de jo misiri kenema fentununen bebeta bilaye sanni fere teke misiri kono fentunun te nyini misiri kono abo chogola uka azansi ko munu fule ninye hiju azansi ko e kani ka papio dile publicité e ka hiju publicité ube ka limura publicité kano papilo dilo misiru kono na la doni ke bawo ye fatawa ke ni na komi buno semira rahimahullah kon ninye komrasi sirani jago sira da ibolo atebe ika nunu na nyogona ke misiri kono ika hizo agence publicité kana ke misiri kono ika limura agence publicité kana ke misiri kono parce que ebe na folo nyini de la ibe jago sira de ka amanka ika ulu papier eko unoro misiri kono parce que ube jago bonda de la ube sanni fere bonda de la inyo hadisai amma annahu la yuttakhadhu tariqan faqad kariha ba'd al-ulama al-marura fiha illa li hajati wo misiri kiri doye munye ka misiri mina ka ke teme yoro ka ke teme sirai ni hajute e fana eyi ka do ka sira ke misiri de ina do ni nindaye ka boni nindaye katika dukono ka soro hajute doni ke bawo doyo oko ijan wajada manduhatan anhu na yasuru teme yoro wore bi bolo ebe se ka teme no ye kata ika hajula ika makola ka misiri ka ika sirani ka teme yoro ye don ke bawo do ko makar hodo fil asri inna al malaikatan la tata'ajjam min rajul yamurru bil masjid la yusalli fihi ko anana asaru dola ko malikaw be kaba ko mogola mogo min be teme ni misiri ni te salli donc don ke bawo do ya yira ni hajute ikana misiri kono na ke ika teme sire wakati beni be bonay o fana kadu misiri adabu kono wa amma annahu la yushharu fihi shilahu wala yunbadu fihi biqawshi wala yansuru fihi nabulu misiri sariya doye munye bamurute foshi misiri kono iti ka binye kala ito obo misiri kono ko chari misiri kono falima yughsha min isabati badi an-nas bihi likasrati al-musallina fihi mun koso nini bamuru foshilen be misiri jamala misiri kono ube murube ebolo muru kise misiri kono ube binye kise misiri kono silamiya sariya balili ke nununa parce que na ya soro salli baka kacha jama kacha misiri kono ika ewa bamuru kanata mogodo soro ube ka muru kise kanata mogodo soro ube ka binye kanata mogodo soro wadi ato chiden ko sallallahu alaihi wasallam ija marra rajul bisihami an yaghbidan ala misaliha li'alla yuji ahadan chide sallallahu alaihi wasallam hadisa do nana chiden ko mogommi nini kabbiye kise bettemeni misiriye aminana nunye pura kanata silama do soro ni sabatira hadisa salen kono min yo sahih muslimuna hadisa ba kono wama annahu la yutaghadu suqa misiri fana adabu doye munye misiri temina kake suguye falima taqaddama min nahy anna al-bay' wa shirai fihi odellay munye hadisa min nana minye sanni fere ni ala yebalili kala chire ye balili kala kwa kana ke misiri kono fa innahu inma buniyan li dhikri llahi wa salati fihi misiri dilala ala kusuma de kake akono ani salli كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك العربي الذي بال في طائفة المسجد كم تشيدن يافو بروس مغو دويه تشغمي نانا كان سغنك تشيدن كان بشريك كرير دولا تشيدن كواما إن المساجد لم تبنى لهذا أكو بروس مغو إما كم مشيري ما دلان نكما مشيري ما جون نكما إنما بنيات لذكر الله والصلاة فيها تيدنكم مسيري جورا على كسوما دي كما أنك سلكا كونو ثم أمر بالسجل من ماء فأهرغ على بوله
o ko fe cide nya maralike aku ka jurufile fajila o ka bo ka suguneka donc misirite suguye ni mogobe sanni fere kala anni Sa'ib ibn Yazid al-Kindi qala kuntu qa'ima fil masjid فحسبني رجل فنجرت فيجا عمر ابن الخطاب misiri adabu doye munye misiri te mankanci roye mogo kake nyogon soso ye misiri kono kake mankanye misiri kono misiri to oye o della ye munye dondola ka Umar ibn Khattab ko to ciden ka misiri la minye Saibi ibn Yazida ako alibu min kalama doye bele fili alela ko aleya ko laje ayasro Umar ibn Khattab de do Umar ko alema ta nince fula min fule mankan na misirin kono ta ufula wale ikananu yede Sa'ib ibn Yazid tara mo fure ngoda nananu ye Umar ko ma man antuma aw min aina antuma ako aw ye mo fula aw ye jon fula ye ube aw mo fula bora yoro juma qala min ahli Taif ko Umar ma nye Taifan kawde أمبورا الطائفة دي كذا قال عمر كو لو كنتما من أهل البلد لو لا أوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر كو لا ياسر أو فلت نيم مدينة كود يبي نتم باو بوغو فوقاو بنا ميكومي أتم مدينة كويه مدينة كم مسيري سريع من ياتادو دمان دي ياو فلاي na fula tunye madina kaude ye bi ntumba bugo fo ka ubana aw baka aw fula baka kan korota ciden ka misri de kono aw baka kan korota ciden ka misri de kono ni duna tunte aw ye bi na tunya sora ye madina kaude ntumba bugo fo ka ubana donc ni yaira ko misri te mankanci nyoroye wa qad sabata fi sahihayn anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabatira hadisa sahlen kono kwala kacide kisini nema baka ko salatu rajul fil jama'ati tuda'af wala salati fi baytihi wa fi suqihi 25 di'afa misiri salli fasamanti afule ciden ko mogo ce ikana salli misiri kono ko abaraji be jidi katemeni ka isallire ka sokono ube katemeni sallire ka sugu kono ka bitigila ni ewa jidini muga ani duruye mana ni farda kelen sallim jamala misiri kono abaraji kacha kateme ni kelen sallira ika so kono ni farada muga ni duruye ni farda kelen sallim misiri kono jamala abaraji be jidi kateme ni kelen sallira ika sugu kono ika bitigi kono ni daraja muga ani duruye donc le nyaayira misiri salli kawsa ika salli ka sokono che misiri salli kawsa che ma kateme ka salli ka sugu kono wazalika chiren ko sababu yemunye annahu ja tawadda fa ahsana al-udwa ako hada maden fule ni ese sallijita ika sallijita kanye summa kharaja ila al-masjid o ko fe borakata misirima la yaghrujuhu illa salatu faymi bo ikaddu kono fonni misiri ni sallinte lamu yaqutu watan illa arafa Allah biha daraja ite senta ke fo ala bika daraja korotanu ar janna wa hatta anhu biha qatiyata abika jurubu do bini sentando yen mogo ni sallijite kaddu kono ibora koybena misiri la fuyi mi la boy kam do kono fana ni salli la nyinite senta dobe fare ka daraja kar janna senta fana ala be do bi ka boy ka dubura fa ija salla ni tara misiri kono sallira lam tanzil al malaikatu tusalli alayhi malikan te wuli nube duwa kiye ma dama fi musallahu tanke yi sallira yoromi yi sigilen bi ka salli yorola malikaw de be duwa kiye allahumma salli alayhi ala ika nema allahumma salli alayhi ala ika tanunuke aka allahumma irhamhu ala ika nema wala yajalu fi salati man tajara salata wa ite wuli fana abe ko be salli rata tanke ni bake ka salli do de makone
ni sallira ibake ka salli wakati do ma kono e fo o salli wakati woren ki soro e iko fana salli kata e abe ko be salli de kono ka baraji donc ni nyem misiri kono na fasamanti ay ceeru misiru salli ka ke misiru la salli kana ke du kono wadi yato ibn Usaymin rahimahullah aka kitabu kono liqa'ul babul maftuh do ya nyininka ko unuka yoro la unuka dugula unuka jamana la ko sariya do be sisa lada do be sisa ko ni mogo minye aka du do doro ko abe misiri do jo aka du kono o abe misiri do jo aka du dala ado ayirena ka demba ya be salla kono ado sigi nyogon do be na faruko be salla kono o be chogodi lo semenu ya jabi ako tanke jama misiri be kin kono be jama misiri be dugu kono ni mogo min ni ka du jo ka misiri wore jo o kerefe ko oye ka silama farade ko tebbe ko oye de ka jama misiri toro bebe na ka misiri min jo ko oye ka jama misiri toro de ko olawo misiri sugu gurjali yere de dagara ka fo ni mogo min ni ka du do joro ina misiri do jo akia du dala ube na misiri do jo ika du kono ka to ka soro kin kono ube dugu kono jama misiri be ka misiri be ino ka suru fana ako misiri sugu be ke sababu ya ka jama misiri toro de ako misiri sugu be ke sababu ya ka silama farade ako har ni do kala nyinite jama misiri toro le hari do ba jo no kala nyinite ka silama fara dor kala nyini de kinyere kan lafiya nin ka demba be se kan lafiya chogomi nka misiri jon ka do kono nka misiri jon ka dala ko do kala nyini ode ne akona tabe haramura tebe atebe silamu ka farafara misiru de katto munu nye jama misiru le be kana salli ulu de kono ore braji ka bo kateme e ka misiri do jo ika do dala ko ibe salla kono ni ka jamu bi ni ka sigi nyogo ka soro jama misiri be ana manja nunun ka kolosi parce que ni tara misiri kono ka salli abaraji ka bo ni sallire ka so kono har ni misiri de be amma fo anko ciren tu nyanga niyata madina ko abe dogo ni salli wakati sera ka donya mara ka mugo la salli ale beta madina mugo bi ka dude kono ni be salli itena misiri la be tasuma doila ciren tu monga niyata don ke ba ko munun tumbu ka du kono madina salli bali uteo utumbe salliye me cide nya yiranka du jama nka fara nyogon kan ka du anka jama sallo de te wasake ode to misiri salli bi ka bo mogoka fo ka famu wa abdullah ibn amr radiyallahu anhuma an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idha dakhala al masjid yaqul bun kasiri nana do misiri adabu werela anye mi fo sisa ko ewa ni ka dujo kana misiri joala akafu ka perpella tigede nani jama misiri kaso an kala nyine bodela usemini nyine kara ni ani jama misiri kaso ube jama misiri be dugu kono ni mo ka ke lada ye ni min ni kaso do ina misiri jo kono ni min ni kaso do ina misiri do bila e kaso dala oye ka jama misiri de toro oye ka silamo de fara mais ni ebe yoro mi kaso do misiri yere de te ube ni misiri ka ja ko dugu e ka misiri do jo i ka do dala ini sigi nyogo munu fana be no ni misiri ka ja utese ka ta u ka salle basi tola de me ka ke komi lada nyen ka do joro shebi nyen kin ka misiri jo nye do jo shebi nyen ka misiri do ka do dala nin ka kolosi de silamo fara li benina jama misiru toro li benina jate ka minaka bon kasiru nana ni be do misiri fana kono adabu ye jumae أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ko abdullah ibn amri ka hadisana na ko cide kisini nema baka annahu kana dakhala al masjida yaqulu ko ciden tunkera ni ciden be do misirila abafo adabu ni be do misirila do ni kinin sede ikinin se folo de do misiri kono misiri doni ba doli ba damina an kan misiri mun folo ni e pe kuru dala misiri kuru dala ni be do ado ika adabo kono ika doni ikini se
na kadi ibe nin do yi fo depuis kuru indala na kadi ba bila ni be do misiri nyere da fe be do wi fo ibe do ni kinise a'udhu billahi alazim mbe tanga nyini ni alay masammin kabo o bi wajhil karim ani alaka nyeda min kabo wa sultanil qadim ani alaka masayam min kakoro masayam ni damina taala mina shaytanir rajim alakin kisi kabo shaytane toro ma shaytane minye farakiru fenye ni be do misiri ko be nin do awde fo bismillah a'udhu billahi alazim wa bi wajhil karim وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال قط كو عليكم عبد الله من نندرو قال نعم عبد الله كو نندرو قال فإذا قال ذلك قال الشيطان أكو تشيدن كو نيين ني فوي دونتو ميسيرلا كو شيطان بافو خفيجا مني شائر اليوم أبافو نينكسرن ما بيتو يمبي نينكسرن ما بيتو يمبي والنبي حميد وابي أشيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نهر سور الله كوتشيدنكو إذا دخل أحدكم المسجد نا دولا كلم بدو مشيركم فليقول اللهم أفتح لي أبواب رحمتك إكا فنتك ألا إكي كنما دايليني نفنا نانا تقول الله ورياتو دو يفرجونك بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك نيبي دوم مشركونو يبنين دو فونين تشولا وإذا خرج نيبي بو فليقول اللهم افتح لي أبواب فضلك يبافو على يكيكا فسمانجا دايلنيه يدونتو مشرلا ibe ala dele ala ka kan nema de dayele ye parce que misiri ala ka nema soro yorode mais ni bobo misiri kono ibe ta garjaga nyini de la wala ibe dawude ke ala ka ka fasamanta dayele ye mais ni be bo to suri be do in faraka a'udhu billahi alazim wa bi wajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim allahumma aftah li abwaban fadlika ni bo misiri la ibe ninde fo mais ni be bo ibi numan shen fo de bo misiri kono parce que misiri ye fasamanti yorode ni be do kini shen fo de kado ni be bo ifule ka bo kata jiya de ma ani sugu ni fe wo fitina yoro ni shetana yoro de ibe bo ni numan she ka do ke kala nyini ala de la ka aka fasamanta dima donc ni nyem misiri ka adabu do ويذكر فيه اسمه أن يفكنوا أنا نمو ورفو نفع من يأوى ناكو رجال لا تلهيهم التجارة ولا بيع عن ذكر الله على يتيو ديفو مشيري كونا كوسا نفرته أولو سكولا منا بسك مسو مشيري سلم واجب أولوكا من نمينا نسلم مشيري كونو باسطيلا وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل muso ka salli u ka so kono o de kanyi an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu anni nabi sallallahu alaihi wasallam ko adi sanna abdullah ibn mas'ud malaka je ka wama ka bonna mi ma kisini nema baka ko salatul mar'ati fi baytiha afdalu min salatiha fi hujratiha wa salatiha fi maghdayha afdalu min salatiha fi baytiha ko ciden ko muso ka salli aka so kono aka bon kono aka salon kono ko ode kanyi ka teme aka salli misirila muso ka salli fana aka so samburu kono fo kono nala ko ode kanyi aka salli aka so minye salonya aka salli okono muso ka salli aka salon kono hadisa do bena chire muso do na chidema ko be bugari kono ko chide ne ba fe kana salli no fe ka misirila a ciden ko nyodo ka foyi ba fe kana salli nen no fe ngam misiri kono mais ika salli ika kimo kam misiri kono o kawsa ka teme kana salli nen no fe ngam misiri kono ika salli ka dokene fana kono o kawsa ika salli ika kimo kam misiri kono
ika salli ka salon kono o fana kausa ika salli ika dukene kono ika salli ka samburu fana kono kofe o fana kausa ika salli ka salon kono tuma mi cide nyen ni fo muso yin muso fo aka samburu kono kofe lala aye yuro do mbina dibila ye ka to ka salle fo kata samabo donc muso fana ka salli ka so kono na nare o kausa ikana misirila me baliliti ka ikana misiro hadisa bina hadisa nana haja wa yajidu laha suhudu jama'ati rijal bun kasiru ka bedaga muso kana jama be salli yoro mi misiri kono ko be daga muso kana ye bi sarati akum mi sarati balade allan tuji ahadan min ar-rijal bi juhuri dinati wala rihi tayyib muso adagara kana cew jamala jama salli yoro la cew no fede akum mi sarati bala asarati ye munye ko akana cew toroni akam mashiriye ani masiri kanana salliro la nabe cewu toro ani kasajjalan kanana salliro la nabe cewu toro nay kama sabata fi sahih Abdullah ibn Umar annahu qala ako kullu sabatira hadisa sahalin kono cegumi Abdullah ibn Umar ko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko la ka cidan ko kisini nema baka la tamnau ima Allah masajid Allah ko akana la ka jomuso bali ko ukana salli ala ka misiri kono alaka jomuso akanu bale kana sallim misiri kono o fi riwayati anana na togo dola o buyutu hunna khairul lahunna lu kaso kunna salli de kausa katebe misirika akana jomuso bale kana sallim misiri la lu kaso kunna de kausa o kam misiri salli o fi riwayati anana na togo dola wal yakhrujuna wa hunna tafilatu ay la iriha lahunna ukapo men ni kasa jalantula anana na chogo do la muso ka boka na salli yoro la misiri la me kana kasa domen ko yerela onana anana Zainab imrat Abdullah ibn Mas'ud anana ka hadisa la qalati qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka ciden ko ru musoma idha sahritan ihda kunna al masjida fala tamussu tiban na dola kele muso na dola kele bena misiri la akana ma kasa jalana ka kyaw yerela Abdullah ibn Mas'ud kan muso Zainab ako ciden yen ni fo uluye ko muso na bina misrila akana ma kasa jalanna ka ka wirela anana amba Aisha bula radiyallahu anha annaha qalati amba Aisha ko kana nisa'ul mu'minina yashhaduna al-fajran ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mu'minu muso tumbena misrila ka seri ka faraciden kan misri kono fajrila ثم يرجعون ملتفئات بمروتهن ما يورفن من القلش كم من مسوتم بنا صلي فجر صلي تشيد النبي صلى الله عليه وسلم متانك تمني بالا دبي بالا كو بيساجي كابو صلي رولا ويرم ملكله كو يرم ملكنه كهجاوي كم غوتو دو يره mogoto buro yere fajri dibini min bana ube sagi katu ka sokono urunu yere melekenu ka hijabu ye mogoto do yere o fi sahihayni ana nabwar muslimuna aniha kabamba shetu boro tuguni qalata ko law adraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahaddasa an-nisa'u lamanahunna min al-masajidi kama muni'at an-nisa'u bani israila ni nyedde pamba aishatu katile akon muso fule katam misiri la chogome kon ni chiden tumbora nin kalama ni chiden tunyen ninye kwa tumbe muso bali misiri la tama komi bani salanka kan muso bali la misiri la tama chogome de pamba ise tutilela ako kon muso fule katam misiri la chogome kon ni chiden tunyo ye kwa tumbu bali misiri la tala anka wakati do woni Allah hinana donc muso te bali kata misiri la mais asutura lembe bo ani masiri kana bo akana kasa jelan ka yerela hadisaw na chogo do la ciden ko muso niye kasa jelan ki yerela kana na safo salla annofe hadisaw do la ciden ko muso niye kasa jelan ki yerela kana ta salliro la annofu foi kata ko ka boyila hadisa do la ciden ko sallallahu alaihi wasallam muso hadisa do bina Abu Hurairah ka hadisa do
ko Abu Hurairah ye muso do ye ko abeta misiri la ko ya ammatal jabbar ko ya masa karbale masa minya karba masa o jom muso betami ko muso in ko beta misiri la aya soro muso kasa jalan kasa ba nofi Abu Hurairah ko isagi ne ya be ciden ma akon muso ni tara salli kasa jalan bila kasa bi nofi ko alati ka salli mina fo ikati koni ikati janaba ko ka boyirela o hadisa be hadisa albaniya hadisa lasaha me doni kama woro fana be hadisa laf me ala kulli hali hadisa kankare magelende bala me doni kama ko ni ko na ko ka salli temina akoro de ka salli baraji de be tiya me ye farda min ko ni salli farda imbe saha binna ka boy kanna me abaradi be tiya janaba koli min kora akwa Allah nyini yede na ya soro kasa jala imbi farikoro bedela ibi farikoro beko janaba la chogo mi tai farikoro beko ka kasa jala boyirela ube kasa jala imbe yoromi ikata ko kabo o yorona donc nonu nye kankari ba gelewe ni chide sallallahu alaihi wasallam yu nyesi musoma no bina jama salli yorola wuku yere sutura uni kasa jala kanana uni masiri kanana wo janko misiru la ni derisu be misiru kono derisu munum nu be mo nafa muso kana misiru la ko derisu na nyogona la menna bu nafa basitala ne ko janto ciden ka sarati de la sarati munu fowye والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب نين تالين دوye ni ala ya goshi kafiri kalite fulama hajani masalani darabahum Allah ta'ala linawil kuffar ninyen tale ni tale minni ala ya goshi kafiri suguya fulama kama daraba lil munafiqina fi awwal al baqara masalaini nariyan wa ma'iyya abikum suratu baqara fulo ni ala ya tale fula goshi munafiquna adoye tasumalamaye adoye jilamaye wa kama daraba lima يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة راد أبيكم مين فانا بسبت الدسكون كنو مين يكنداي أني دوني نيما دسكون كنو ألا يفانا تاليم وشي تويا فلا سورة راد كنو أجيلا ما أنا تاسم لما ألا كن يرولا والذين كفروا مغمون كافريرا آمالهم كسراب ukabara kafiri jiya kono abe bara nyuma ke ni sarata ya lahara abe sinji tugu ke wo kafiri ya lahiru dafa wo kafiri ya hada maden gase shigi wo kafiri ya kungo kono gase shigi wo kafiru ka ewa luwa wo uba bonya wo yefe ngo fenke jiya la ni nyumande do tanka tara kafiri ye sarata ya lahara المثالية بكم كسراب بقيئة يحسبه جمعان ما سراب يموني تلي ما فلافل ني تلي كفاري ني هذا مدين بتاما غوترونكا وبي بتاما يورو لا يورو فريلي غرانغا يورو جا نيا لاجي انيا لا كو جيده دالين فلي نيفه يبي يورو دي لاجي ابيكينيا كوروكو بي جيده بي سراب يودي مني انا ناي ite foi soroye sarabu yo wode tile ganfe ni be tama ni tile fariyara ibe gotoronka ube ebe garanga yoro la yoro mi yoro wala na fere lo garanga yoro la ni yenya fili kata yoro do be kenya koroko mi jita lembe men ni insera ite foi soroye sarabu yo wode awa kafiri fana abe baranyuma ke jiya kono ale nyana yomali kama do saraba ale me qiyama kene kana na ye ate foi soro
ate foyi suranye abe komi ni ala ko aya wure kono wa ghadimuna ila ma amilu min amal fajalinahu haba'an mansura ala ko ne tara katu ka baraw fanama nu ka baraw beke gongoye ka cari donc sarate kafiri e lagara o ka baraw misaliya de fulene nye abe komi garanga yoro ni eyi nyafiri yoro dobe kenya koro komi jide be mi nogo be ela e ba fon kata ni sera ni yoro la jifule ni na na ite foy soroy awa kafiri fona bo to wodela anyana be bara nyuma mununa jiya kono ko abe sara soro la lagara na sera lagara te foy soroy yahsabuhu jam'an ma hatta idha ja'ahu fonni mi nogoto ni nana o jima sinama o jishiguma lam yajidu shay'a ite foy soroy wajada Allah indahu awa ibe ala soro o ji yoro ye yoro mi miri ko jibe ebe na ite ji soro me ibe ala soro ye fa wafahu hisabahu ala ba aka sarat dafa kadamaye mana kafiri qiyama keneka na nya na qiyama keneka ale nyana sarade be ale boloye abe bo min kalama be jahannaba de suranya abe jahannaba de suranya la ba sarat jahannaba de la kado jahannaba kono wallahu shari'ul hisab alaka koroshili kateli alaka koroshili kateli sogoma sani wala hawagati jiyabe hajinani hada made ana kungo korofe ni ala ye kiri damina misali la komi sogoma da ni wala hawagati besala tirala bela arjanna deum beta tile toke arjanna jahannaba deum beta tileke jahannaba ashabul jannati khayru mustaqarra wa ahsanu maghila ala ko arjanna dew sabati yoro nyuma de boye ani tile mina yoro nyuma ubeta tile mina arjanna de so masali wala halabe kiribe ba arjanna dew beta tile mina arjanna de jahannama dew beta tile mina jahannama de abe ko be bateli ala أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور bon kasir ya iranin tale fula min fulani nye tale folo o gosira kafiru de ma kafiru munun yere ulu ba ke ka welele ke kata kafiriyama فهو لكفار دعاتي إلى كفرهم تالفون غسرا كافر دلا منون باك كمغول كتوكا كافر يما تالفون يقولوا تالفون يده كافر منو فنا باك كمغول كافر ورو دلا دغه كتوكو مخلدين تالفون يقولوا ده منون به مغول ودي نوفه أو كجلمات ala ko be kafiru o do ka bara no be dibila misaliya be komi au ka julumata be komi dibi chama fi bahari dibi na be baji kono lujui baji minna kaddu kosobe yaghshahu mawzu baji min fule na kaddu kosobe ni dibi ba kono ji kulu fana be o fana ka yaghshahu mawzu min fawqihi ju kulu do be o fana ka min fawqihi mawzun min fawqihi sahabu mana baji min do akaddu dibi chaman ba kono ji kulu wore dalen boka kaba nogo fana boka julumatu nunu nye dibi wuye baduha fawqa badi nube nyogonka ji duni kono na yere dibi ji kulu munun baka dibi kaba nogo munun fana be o fana ka o fana dibi farla dibi ka ida akhraja yadahu nin tigla mo nabe nin dibi chabana na ya bolobo lamu yakadi yaraha ayreti hari surunya ka bolo ye dibi bolo na yere ya bolobo ko aba laje ate surunya ka bolo yere ye dibi bolo
baji kono na doni dibi jikunu min baka dibi jikunu re boko dibi kaba no boko dibi abi sufa na dibi kono na yere ya hara bolobo ate surunya kaya yere wa man lam yajalillahu lahu nura ni alama noro ke mu'min bi sukun kono fama lahu min nuri noro teke wutigi yede bun kashiri ko ako dibi duru de fulenne nye fa huwa yatakhallabu fi khamsatin min al-julami nimbe yelema dibi duru de kono fa kalamuhu julumatu nin tigla mo aka kuma dibi wa amaluhu julumatu aka bara dibi wa madghaluhu julumatu aka doyoro dibi wa maghrijuhu julumatu aka boyoro dibi wa mashiruhu yawm al-qiyamati ila julumati ila an-nar aka labanyuro qiyama abel labakata jahannaba tasuma fanaka dibi udema julumati baduha fawqa bad dibi duru nu be nyogon kakata alayere ka kuma dibi aka baraw dibi adonyoro dibi aboyoro dibi atugulemme kafir karamugo min fana no fe no bake ka wele kata kafiriyama o fana be dibi de kono ale be dibi kono abtugulembe min ka be dibi de kono donc dibi chama ne farla nyogon kan nyembolo e won nin dibi fana be laban be take jahannaba tasuma dibi ala kan kisi ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألا بانك باريا مسامن قرطة لندو ko fengo fembe sankaba ngolon fulala ani duma kolon fulala ko bebe ali Allah subhanahu wa ta'ala fo adama dendo wa jinnaw do ba fenyana mawde wa jammadatu do wa ninte minna ko bebe ali Allah subhanahu wa ta'ala fo abe ko min ala ko ayawre kono tusabbihu lahu samawati sabu wal ardu wa man fihinna ala ko ni yoro laya alam tara ala ko e ma yawa أن الله يسبح له من في السماوات والأرض فيمو فين بسانك مولون فلالا دان فين دان في بدون مكرون فلالا أبيبي الله سبحانه الله يفو وطير صافات أو هاري كونو نوبو وكمو فين ساني دوغوچه وبانتو وبي الله سبحانه الله يفو هاري كونو صافات كوري مونيه وكمو فين سيتو ساني دوغوچه نوبي با ube Allah subhanahu wa ta'ala fo kullu nimbe min fulende nye danfe be sankawalo fulana danfe be dunga kolon fulana ni konon qad alima salatahu wa tasbihahu ala be nimbe salli cogodo ala be nimbe subhanahu fo cogo ala babedo ube ibe shaka fo qad alima salatahu wa tasbihahu danfe be ibe salli ala ye cogomi ala ila dunya la ibe Allah subhanahu fo cogomi ala ila dunya la be danfen be akelen kelebe salli alay chogomi alay alla dunya la akelen kelebe Allah subhanahu wa chogomi alay alla dunya la wodi ato ala ko aya wure kono ako fengo fe mbe sankaba wolon fulana dum ko lon fulana ni fengo fe mbu kono ko abebe Allah subhanahu wa walakin la tafqahuna tasbihahum lo ka subhanahu wa chogo au tafamude har jammadati abebe Allah subhanahu wa ala ya abella dunya ka salli chogola ala ya bella dunya akasubra le fo chogola wallahu alim bima yafaluna e wa kelen be fe mo fenke ala babedo danfen be sankama won fulala ube fe mo fenke ala babedo danfen be dum ko lon fulala ube fe mo fenke ala babedo minye nima fenye nite minna ala babe kayta do babe ka fota do aya bella dunya ka salli chogo fanana na ka subhanahu wa ta'ala ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض سانكبا ولون فلان مرالية على ديتاي دغما كل ولون فلان مرالية على ديتاي وإلى الله المصير أو بيبي لبكة على دي قيامة آية وركنو ليجزي الذين أسوا بما عملوا
mo mu ñu ko jugu ke ala nu saru ka ko jugu la de be laba kata ala de fe koy abe be laba ala de fe fa huwa al khaliq al malik ala de damma say ala de maralim masay lahu al hukmu fi dunya wal ukhra kiri pe ala de tay jeni la gara wala hu hamdun fil ula wal akhirati jiya tanubi alay la gara tanubi alay jeni la gara be ala de tay awa bebe laba kata ala de ma abebe fese fese abebe kolosi abebe sara in khaira fa khair wa in sarra fa sar ni mo mi nye hera kala bi sara hera la qiyam ni mo mi nye jugma ke abi sara jugma de la bebe sagi kata ala de ma qiyam ألم تر أن الله يزجي سهابا ثم يعلق بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ala ba foya ko ale ala de be kabanogo sama kabanogo daminato depuis Allah fulen wa tigelen fitini ale ala de ba be sama ka kifara nyogon ka bonya fo abeke komi kulu o ko fe ka ci ka jibu akono ala de ben ninge alam tara ala ku ya layma yawa anna Allah yujiji sahaba ala de be kabanogo sama atigele fitini ka cari ni sankaba ya tigele ala ba sama summa yulafu bainahu o kofe ala ba faranyoga ala de be kabanogo tige na ya tige fitini ala ba sama ka faranyoga summa yajaluhu urukama o kofe na ya faranyoga ba be dada nyoga abe kabanogo dada nyoga na dara nyoga afara jila fatara alwadiqa ibe sanji kiseye yakhruju min khilalihi abe bo kabanogo kono kajigi ibe sanji kiseye abe bo kabanogo chela kajigi wa yunazzilu min as-samai min jibal ala be wajijigi kabo sanfelala kabo kabanogo la kabanogo minni ala badila kake komi ka bonya komi kuno min jibali kore wode ala be kabanogo nke ka dada nyogonka ka bonya komi kudu ala be jibo akono fihi min baradi o kabanogo min be komi kunu ala ba bonya ka ke komi kunu ala be ji bo akono ka sumaya do bo akono munu nye nejiwe kubo ewa kabanogo inkono fayushibu bin man yasha'u wa yasrifu amman yasha'u de mire sagi chogo yoro fula bala imma ala kambe jimi be jigi kabo kabanogo kono kabanogo minni ala ba dila ka danyogon ka ke komi kunu bele ba ala be jimi bo akono ala be jinta kalase aka jondoma munu ni ala ya dia jin kashe auma ala be sanji nyelema kabo mugo do fana bono munu ni ala ya dia ka sanji nyelema kabo auka ala ya kanu sanji kata jigi yoro ma beta jigi ala ya kanu salni kana jigi yoro ma bayele makabo auka demire mbese ka sagi kata jima demire mbese ka sagi kata nezi mfanama suma ya mimbe jigi kabo kabanogo mimbe komi kulo ala be suma ya lashe mugo doma ka ke sababu ye kauka seneke hu halakinaye aka seneke fu ko halakinaye ala ya kanu aka mugo munu soro ala be neji ni sumaya infana yele makabo mugoka ka kauma nemaye mugo minni ala ya kanu ka yele makabo ka yasrifu huwa man yasa abesega sagi kata sanji ma besega sagi kata sumaya imma me minal jibali min subhil jibali azim minal jibali korone kaba no minni ala badila ka bonya ka ke komi kulu belebere ba ala be sumaya do jigi kabo kaba no yin kono abe sumaya nyelema kabo mogo ka munu nyaji ka yelema kabo ka abe ta sumaya njigi mogo ka ya kanu ka jigi munu ka yakadu sana barghihi akasru ni nye kaba no nye aka
sanyegaru min ba kono yele min ba kono yeji hab bil abusar ni mo min ko bi nyaake kallaja yegaru to abeto doni da kinya tige ka boyla sanyegaru ayele ko to ni e ko bi nya tsura la kallaja abeto doni da kinya tige ka boyla tanka be yele ko chokome يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقلب الله الليل والنهار على دبسون التلي يلما يلما وقت دولا على بسون التلي دالا كنيا سو كالليرو أني تلي كالليرو أبي كلنيا وقت دولا على بسو جنيا كتلي كايرو دو فرسوكا suka eru becaya katimetileka wakati dola fana alabe suyi surunya katile janya suka leru dobe faratileka tilebe janya katime sufelaka ala de masai nabe nimbeke ka suni tile yelema ni chogola wakati dola ube kelenye wakati dola su de kaja tile kasuru wakati dola tile de kaja su kasuru ala de bake ku yelema ni chogola inna fi jalika la ibratan li ulul absar ala ko jate minani tasiben ninna mogoye mogo munun dusukun be se ka yelike dusukun duma be mogo munun na dusukun be mogo munun na munun ka dusukun be yelike ni nye tasibe utigila mogoye suni tile yelema chogulate ni nye tasibai no be tasi soranai munun ni dusukun duma bula subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha إلا أنت واستغفرك واتوب إليك. تفسير سورة النور أمبنا ولني آية بسبا أني شيكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم.